Kurumjere SKTV and Group Punukputram Nokcheri Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. How Kiba Numitarani have this September Thahek, hope the Gitang Amadagina, Ngarang Paupasida, Yam Chow, but how the Watuk Mayama Manipurda, Crisis Mayama to Yabataramasina, Maram Weraga, Manipur's Kifu Masida, Henatang Dulita, the unrest, Waibana Tragatensi, Amuka, escalate or Wankalpagi, Mamisutari. Tang amadagi horga lepta na dumag leri hatra adu masi kharam khai hantanab ge damakta highway ai lenga ki maike digi ngarang si Tampaki district ahum Imphal East Imphal West amadi Thawal district ta matam kaktana indefinite curfew si thamjingkhre remyam tholagi ho ho bakot pasina maram moiraga law and order situation se da control tobang amoida ba situation lakpan maram moiraga masi thamjan khibani Imphal East amadi West di ayuk pung 13 dagi thamjangre Thawal danan numit yung pung taragani thoi dagi thamjan khibani hujik pung kunmari loin phagre hatare and still Hairiba, curfew sing si continue to read district home sita aduga Tampaki district mangada koi internet se amuk masi thingjan khare internet se all form of internet ni only koi wide listing to urban number sing gida muktadi magi mobile phone na sing basing asida internet se phangani habi wakum dileri adubu largely internet sima completely masi su thingjan khare thingjan ki bisna maram moiraga miyam dem chawna khudong chada badi mayuknari but masina maram moiraga social media da internet ta tongan ba unverified oiba rumors hawks news mayam ma sandrok pasi thingba masina maram moiraga sagi escalation of koi tension hai batare masida khara hanthana bagi machakti oigani habi wakalunda torpani adu mamang dusum makalgi yam sangna hai batare around 212 days ki internet ban zil legre Manipur da Manipur miyam na thengna gre adubu laiba no escalation asida hairiba athing basing asina kadai phauba escalation of tension or unrest masi minimize toba hanthan ba ngamgada ge haibu wang suleri hairiba tongan ba dimension amadi wang sing asigi matang sida khana ne na gudam tang si kuigi SKTV ge studio the length lebi basi aham matada kuigi former Chief Secretary, Government of Manipur, retired IS, Oja NABAKISHORE Singh Ham Toja NABAKISHORE Butram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, United News India, UNIG Bureau Head, Oja SATYAJIT Oja SATYAJIT Butram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, social activist ROHAN PHILEM ROHAN Butram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basai ROHAN de gedamo open to jerge ROHAN maruina kugi Tampaki lamda irang kharage hena kalaisina. Haukiba tang mapan koi mahirui singi kongjang hai batare lengak ta takshan ba particularly Raj Bhavan da changa governor da memorandum submit to basi yam chawba massive students ki movement am lak pa tar ma koi demand sing galwena aduga 24 hours ki matam thabani 24 hours ki matam singarang loer bagi matung ina makoi makhata na changjan gi hona ba matam da kitang misunderstanding hai kadra madudagi khoi gi nung langna ba nauri caption na ba sing baru tear gas kapna ching to bagi asopan mayam yaw around 70 plus mahirui sing asopan yaw bagi pausu leire hep tare aduna adubu numitawang nung matam dadi Raj Bhavan da governor ga chalaga unaru re aduga hari ba mamang da koi memorandum tang mapan division gi ba memorandum dur yaw khiba charter of demands taru hai ba tare hari ba taruk sing adu Towning bagi apa amadi pondok pa tawge so haiba adubu matam amadi pi bangam da ba deadline ma ngasi dagi horgani hengde horgani haiba ngam da dagi mahiro sen makhata na khungjang chengchang ni primarily school colleges ma am de boycott tawni habi wakum phondo kibulere adubu rohan isa maksung ngarang mahiro taraga changmina ba Raj Bhavan da changmina ruba yomina gi haiba tare aduna actual kogi Raj Bhavan dagi governor gi maike dagi phongdor pu wakum hata ko sig heidi tobang ngamani karai phobang ngamani haiba gi wakum phongdor pagi only deadline yaw do bakata oiduri bra maduda hadi tasing na koina thamai ba magi maike dagi thamai ba si thaja ba ko karai phobu yengba yai karai phoba koi masi de peningai oide ba de makhata na khungjang jengjan ne budi haire kamai thambi bi han mutade SKTV bai taram nok kino nungai phongdok che smaina discussion hour se da kino kobirak pase excuse me ai ngarang dagi ke yam to law adi angang satra sing si chingbina na ba tawna na matamda leader tholak taba ngarang dagi tawriba mayam sigi nan dagi tawbiri mayam sigi chingbiram ba mayam je mangthokidana angang sing si pura ekta apuna bamna loin puraga nung tha je nung kangum na puta thaba kangum na thugai se ka pangtu da thugai ba sumai sum torok dagi isamak ai responsibility ni no ko na khalla ka ngarang dagi aina mamang thar kan da agitation ke ke se ai su khara saruk yam phajana yawe yam nungai taba pot ai ba tare daras angang sing sina di peacefully ngarang dagi moina nan dagi tawjari ba pot di moigi motto intention ji di yam chumba aduga external influence kara laga moita influence torga moigi agitation se niyom lana taunana bagi pot si
yam nahandagi dum thengna ra bajane date 9 gi dum sidagi ado ngarang thok pasisu thoning da ba thokdok sisu thok traga su yabani kai gino da aina mamang da tharaga kan angang tare ai yaw da bi da ahan bagi round hai tare irang sa outring hai da angang tare changna na ba yam kan angang sing se phamna na kotan niyom chumna changna na ba tawring hai tanja sida karam da gino khangau da ba maning da gi mi khara laga satra da hina taw nung se ta torokpane nung je thomok padai di policing su mi gi duty ni na tawda ya da mi gi protocol ni na kap khot padu torok ki bidagi satra sing su ngasai gi I khengal ibani na moi da dang su loina blame je tawbya da dagi thoning da tawdok me ma thokre adu at the point ai ngarang makok thangaga anamba keno tawe policing gi side gi so ngona misunderstand tawba yawe rohan na outcome nung pai ma thaba yawe na nung pai ba thaba yaw na chade ai di mai ai du da leijara ngang sing su na ya men escalate tok jaga da aina katang nem da jana mai jum khotna jaba hai tare adu ngarang ikhang khangudana sigi tawringai tanjajeda ngasagi ngasagi rumor achauba masu lai ba hoax news amasu kari hoax no haraga satra nupi macha tg ama sire na haire hairak pasidadi daraj angang singidi satra sidi ai kakiwana te ama kakiwana te loina ta kinoda tension je karak panina apai apai ba jakta thugairaga to baza manung je ima kaita ang ta udo mong da torok pane ada yamna laibak thiba thodok oiramba yaba du oidi oihangidre because ishona chanbidana madu control tawgra haiba tare BDF Village Defense Force ki ichilinaw ama waheng lekai sida duty taba uniform selaga lakchaba pauduna di serana na satra nupi macha ma siri haiba paudu gi tension du da asomna di uniform na kapsela ini te gas myam se kulai pai ba chingdu di taina ba ngamdramina BDF ki aziki ichilinaw si hat kanina satra achauba mopamna angang ma ja hat kanina wen ka ji question la tawbasida akhoi khara wakan khajana khaloba kangu kharna ma bu question biraga ma ja protect toraga adugi keno sidagi incident sina su trigger tawhal kana aina aiju aigi emotion je control tong ngamuk tabe ai makuk tharaga change na torga ai ku thangala changjaraga govern mob sing ju pasana control tawjara me ishona su chanbire adagi angang taraga konana changaganda ahanbada RF ta pasana convince tawre RF tagi osida gi SP da pasana haraga pasana haire koi sir sumain tawdana sir koi gi uniform na mi ma sumain lehore mo me amna question lawre adudubu understand to holamaga khoi yana bam di porakani haraga sir aina adugi responsibility de lawjaraga as a elder amoina guide amoina ai lakchabane ai satra gi keno dadi representative na chade na phajana convince tawga e adumain tawdana mi tara amadi changba yabagi khoida ayaba se pibire ada governor office tagi su ai pandi panjare governor official manung dagi su rohan je ungtang di yohan biragadi haren governor ga ngaktang wari sana ba khona ba tawdu da message se katang di pass on tawna ba nungai ga do male man mediator oina tabak tawbiraga dina adumaina information am pibirak badagi SP sir na so rohan sumai to sumai yaw sin tawde ai je changjaraga tawjarubane ada manung da pira iba poche khoi yam sangna hainadre GOC le mi adagi khoi gi khoi Assam rifle gi मैम अचो चंग मैम लेरमे माना कौरगा ngarang sigi incident si matangda governor na yang kan instruction pirame aduga akoi ek changi bada akoi atem ta haidre sir akoi na ngarang pijaramba memorandum gi point taruk to aduda point ama natraga amadi action da hore natraga akoi initial phase ta thabak toba hore haiba sigi written copy am tang di sir gi site gi ngasi thokpiu cherel loina tokpiu haibada mana mana angang sing plap yenga kholo namak te yenga sumain to ne aisu governor ni khange adubu noina so ngon expectation amaga loina na laini adubu aina so action on thong na ba to matamda aidi chatnanga daba protocol matam changmanina ai adugi deadline duma di piba ngamdre adubu positive response amadi soidana urakani haibase ai noida ngasi commitment piri sinena mana angang akoi pulap sida haibiri haitare adudugi su ID akoi changjaruba kanguna de akoi assume tawjaba matam da haitare with positive hope ngasi Manipur thado krisi su ngarang koina tu gi piba kanma pressure duna ne hana akoi adumaina akoi gi site gi di adumaina guest tawjaba le aduga akoi ngarang haijaba sir na letter heta akoi gi chema thokpa yadraga su sir gi social media page tani khangde Twitter handle tani khangde ngasi laami ba angang
tara satra tara adu social activists amasin la amnisina maram orakanda positive response amadi soidana ubu phangani je sargi social media handle da umtangdi tweet to bi bana traga taga bi ko ya bangan adu di ai dum tawjarak na my site exu dum haidore hai tare aduna akoi hopefully tara we are expecting something akoi na ngarang tawjaram do niyom chumba agitation mong da tawraga di soidana maki result uganen kale aduna akoi na handaki satra singna niyom chumna governor da changdana agitation pira tawraga member ne pira isa sisigi positive response amani haina law enga si governor na Manipur thado kan chakibs okay governor ngasi Manipur thado khre duga makata ba Delhi da chatpani khangge magi level dagi ngamjaba mayam se torga Manipur gi hujik leriba demand sing haiter mang da targa leriba mairu sing demand se krai phoba kyam thuna pangthok ya ba haibna sing bagi development khari lakna ne du mamang da su gi governor madam governor anu se wiki leri matam da su 20 days ke man da hong blak pe ya bi hom sing phongdok ki ba but we didn't see any remarkable change hai tar yam chauba hong bud lak pe dum ugi di hamu hani film da legi instead mahana chakro matung da September ki tang amma sidagi bombing to hore tang ani da su tawre aduga tang taruk sidana amu akhoi gi achauba koi pompi hair ke su khana ba rocket an su khana ba myam na missile hani ba improvise long range mortar caption dan moirang da misi mina yaw ki mayam lei rep tare duna hojik se dum makhata na hairi ba thoi ba thodo wato sing sida maru oina central force am this central force 60,000 mathak la habna masina magi oiba retaliation magi oiba action ma'am ma chatha view crackdown chatha view madu chatha darabni na makoi lebigi mathak tadre makoi puthok pi khro fail werba minthina law and order ngak pangam daraba DGP amadi koi security advisor lokop pi habagi ma'am gi strong demand sing lai have tare aduga unified command sisu atop drabi mhota koi han gi lengak ta hanjan ma mathok ta habagi demand sing su yauri tare duna ai oja se jitla chen uja masigi hujik leiba problem se tang amagi anigi amadi taruki adu makhatana jiribam da taret kisman thoki ba thodok mayam sina maram oiraga ngasi ki situation sidi lakko mali kenu da tang tere kenung dang dagi su koi lenga ki chief minister na governor unaba nongalaga tang ni panda memorandum lenga ki makai dagi chief minister na pisan ki bese du maklai rehat adu ga he nongam ga tang mapandi mairu sing adum haure ngarang dum chatha gare ngasi baw mapom khara du so dum koi mairu sing gi amadi miyam gi khongjang sing changchen buleri adun lai be escalation se koina sigi escalation se kari dimension da yengbu ya only nahan thoki ba attacking aduduna escalation hage doribra madugi makha tarakpada huji leiriba law and order gi awaba hagadra huji internet bhavu thingjandana curfew go thamjal lei shall this be part of the escalation command yang be raj akoi gi hena akoi gi student mang go changdana governor ga unadana kona to budwai do hapet libi reko right masida koina kitang thamjaning bamna any movement ama lak matamda akoi student yarak pase naha yarak pase any agitation da masi se matuan yarak bani magi limit ama yarak bani habasi mai hana thamjage any moment masi akoi gi government akoi gi students movement yam line lo khum thokti hai matam da koi chaklam khongchat itang ningsang se ba chaklam khongchat se akoi 27 August 1965 se next day the all Manipur student union form tawri bane ba aduna akoi na hek thangna blasu Myanmar su 88 adigi everywhere apartheid movement wagera aduna Manipur gi student se yam active oiba adugumba organization amani makoi yauroi bese anubu marke yam de la habje thamjage moi yauroi se kari gino haibeduma somna hangbi se akoi na hajening base akoi na sum yengma tamda Manipur gi irang se da peace initiative anything lawu matam se da masi yaning da ba group amadi adum leiba mali haiba thamjani hana thomami ba hana khatnari memses da akoi na sum hainai ba dunin toklam da Chinese soldier ga Indian soldier ga khatna ba da nongma yobna te aru akoi sidai sidai mi ngon da sinna ba ya da ba nuclear ka jibta lan loi da ru sinna de sinna ba ya da ba human beings da sinna ba ya da ba mi ama oin urakta ba mong da yam sathi ba mong da koi gi drones da numi hapchalaga thadarakpa adigi missiles thadaraga innocent citizen adigi khwai lu base akhoi gi military operation da dragnet sniper ai am tina powerful loiba masi gi se massive li use tawre haibasi masi lakpadagi naharol sing sida moida ama phawre masi phorok pase akhoi na sum yengjabada masi gi se sida akhoi na sum yematam da leadership ki issue ma lae leadership issue haibadi any students movement khangde ama tomatam da direction se kadom na chalino akoi na tawri se karino adigi akoi se non violently peacefully ka haibagi ngahaki emotion da tawwa ma madugi se ani sigi mixture ma nahangi se da aduna pain da bana mamang thangdo handa gi se da ui handa kin hangi agitation se da ui le raje thamjage ba adubu sigi lakwa kan ja akoi na Manipur ki parjana adigi nahan students me akoi tawwa se nahan ahing le eba masida mokoi ga hafet sum chatar khotna interaction tawje ba mokoi na haibe se kama haige da Manipur ki praja se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯔꯗꯔꯂꯦꯁ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝ ꯆꯠꯂꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯪꯆꯠꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯪꯁꯤꯗ ꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯄꯨꯋꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯑꯕ ꯑꯦꯄꯥꯔꯊꯥꯏꯗ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯟꯗꯦꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯦꯁꯤꯟꯗꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥꯅ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯐꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯐꯧꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯃꯥꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯖꯁ 31, 32 ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯐꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗ ꯅꯦꯛꯁꯇ INA ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯇꯥꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟ DG ꯑꯁꯥꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯝꯄꯤꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯖꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯒꯅꯨꯔꯣꯝꯗ ꯁꯦꯔꯧꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯧꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯤꯅꯤꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯦꯄꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯔꯐꯟꯂ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯔꯐꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯇꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯧꯔꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ 이한 하면은 뭐지 fearless 오예요. 뭐지 그림도 기브 강대 났다. 한 정기도 뭐지 시브 강대. 넘버 2도 뭐지는 아코이나네 누이주 또 아이 그땅 시너로 봐. 아코이 군바다디 그땅 TM나 쿼터 또 봐야 뭐이 TM 봐야로. 아두가 라스나 감비가 더밤나 뭐지 돌레바 누피자 누팜자 냠자 하페 좀 이행을 맞담다. 뭐시 아흘라마나 톡 기누 하이버다 포네 톡이 뭐야 야고이바 그게는 할까도 뭐이다 사이 이모션제 아요 그래요 뭐이다 아들 앙앙다 포다 마시기 멘탈리티 시 짱어 따디 마시 그리 또게다기 하비 이슈 말아이바 마시자 아코이 ям 기리세 뭐 그게 에너지 임 야오이바 fearlessness 에너지 임 아지 아코이 아흔다디 에너지 시 야오데고 뭐디 에너지 임 야오이바 aduga moida kamai to geda incorruptible mind singsina sumana tholak pada akoina kamane dil to ge habe se masisu akhi political maturity um darkar oeba any moment students movement kamane dil to ge habe se masi political maturity um darkar oeba adubu akoina sum handaki yengba matam se students mayam se gi movement mayam de ras atege manada bada makoi singse kanada appeal to doino habi confusion am su leiba haji प्राइम कदम अखोइना थादरिब खुच कदाइदनो सु कन्फ्यूजन अमा लेब चीफ मिनिस्टर हाइदोइरा गवर्नर दा हाइदोइरा अदुना अखोइसे केओस अमनेब अदु रदरलेस एरोप्लेन पंपाइदा पाइबदो अदुना सात्र सिंगसे डायरेक्शन जे कदोमनो सु खंगद्रेब अदुना मखोइना गवर्नर दा पिरिसे नंबर 1 मोइसे मोइना सु आइगी पर्सनल ओपिनियन को मोइना खनबदा चीफ मिनिस्टर से कनो लेतेनो पावरलेस ने खल्लेब अदुना अखोगी हजिके सिचुएशन सिदा लाइना सिदा अखोइना तोबसे राजा अखोगी मसिदी मिलिटरी नत्रगना सिक्युरिटी एस्पेक्ट की हाना थोंबा म दरकार ओइब्रा हाइबगी सिदा सात्र म्यामसना फावेबा मोइना हाइबदा याम तोइना याम फजबा वाहि म मोइना हाइ अखोगी सी सुम तोब मतम सिदा थारैबा खलै म्यामसे मसिगी से अखोइना मिन उबा अखोइना महम याम तोइना सु अटैक तोरपा अदगी अखोगी फ्री मूवमेंट याम तोइना एगेट तोबा अदुबो मफम ngakani महम सिदा हाइपेतंग लाउर खोंदना मीसु याम ले हाय याम तोइना नंबर दुदी खेनरमनि को कांगोना 47000 हाय कांगोना 60000 हाय तुस मथक्ता लेसे मकोइता हापेतंग हायरगा नुपी अंगांगदा सात्रदा अदु हनक सोइसि नुपी सोएबको अदगी नेक्स्ट डे दा मु नुंदा वरमदा मु
lai maton da amu sui next day da amu sekmai da mi handak si mi manga ne ba adu sui si yam ti ya me ba masi mayam thok pa se masi yam tin nuai te na hai ba adu stage da khoina kitang ai wahi am tang thamjaning ma da khoi gi ban to ba internet ban to ba se masi se ngarangi si ngarang internet ban to ma ba ayukta crisis amane he ne ba kare gi no hai kan da nupi ama serious ngarang hai ba se ro he khoi gi tamu ko masi da mayam se ta loi thukibne sorok se da tiji gi mahero nupi jam sirin ham han tiji haram de okay han nupi ngala kan miem na ko nupa am su sirum hajile e ha ta mayam se sorok se khang amak tre ba masi consider ne kanana no khang de group ama da hai ba nupi do hoji ICU da lei ma breathing problem lei ne thole hai ba da ne madu gi photo do ulla ga mayam se control taw aduna internet thing ba hai ba se hek thing am ba adugi sengdoknaba occasion do akoi leiroi ba aduna masida khoi yam hygienic mam lei ba akoi aeroplane jam tone crash tawi go aeroplane crash tawi na akoi aeroplane thingba ya bro adagi aeroplane crash tawi aeroplane do madu thido aeroplane nam pai thidoi ne ba aduna akoi na haina internet che way of life oi kram ne integrated oi kram ne ba hojik september thai se hojik akoi gi income tax ki thiba adagi kharaga mayam taw mayam se september 30 is lotion do gi deadline gi pick off kaino ne aduna manipur gi economy ju khanda ya de manipur gi parcha ju khandi ya de aduna manipur government na tokthorok pada mayam gi pulap khalaga tabak tawbiu aduga satra se kamane dil tawdage habado wakan khana tawbiu ta okay adubu sigi marak sida hadu numi tarani sida aduga maruina haukiba numi nini sida miyam gi wang haiba taragadi aduga yamna relevant hoina ngarang de ngasi phawda hang po wang ate mamano chadum hangi lere tang amada ani da ngasagi drone bombing tawkiba misi mina yaw khraba adugi matum tar ku khara mapam khara da dumak drone je laga yengamba aduga thada da targa su aduga tang taruk ta mu ngasagi missile caption bagi thawdo adugi matum tar ku tang tare tani pan da thoi pa thawdo wato mayam hatar masri da military gi operation ge targa respond tawdur kari no option aduna national consciousness nation की लेबाक पुंब की हदी मणिपुर की मापान दाइब तारे मयाम की नेशनल कॉन्शियसनेस से कराई दिले बगे नेशनल मीडिया दती मयाम हाइने से नेशनल मीडिया नाउ दे हैव वोकन अप टू द रियल इंफॉर्मेशन थोई बथोदो से करिनो मोजे खंगो माले चाइना की यूएस की influence lai re aduna hairi ba kuki militant sing sina moi sinere khulai mayam sing se Myanmar gi import tob indun inflow idun habagi wapam mayam na singbudi thamme hairi wapam mayam se only national media khakta gi reportage oge do ribra natraga central da lai balanga sing da sumasi gi notion sil lai rabla lai tar gadi why no crackdown for Koktruk incident for Moirang incident am the Koktruk incident makha tar ko military operation tawdriba karino number 1 number 2 madu matung tar ko mahiroi sina madu bo yaning da phongdok poina khongjang changchan ba matam dadi makhoi mathakta yes ngasai masakhang do me kharana mahiroi singi khongjang sibu thugaina ba mayona ma da sakhinub ge damakta nung langjan man nauri caption ba yawbudagi madu gi retaliation da police na amuk kai khoi gi kahetare tear gas na sing maka pa ko pa da sopon mayam yawbudi yawre hebtare aduna tampak tadi retaliate tawi habi ohum deni hujung mayam na penetri aduna sidati retaliate to ba retaliation to ki manung channa koi administration ki response ate hai students ki khongjang se number moiraga law and order breakdown to therefore we need to respond and they have responded successfully with curfew and with ban of internet ban to buga luna masi respond to hetar sigi response se why ngasai gi tang ama ani gi atraga tang taruk ki moirangi thodok sing asita sigi response sigi mana bumong da ta sino military operation mag natraga su respond amadi administration gi tawri dana atopa thodok sing asita ko gi coming operation na taba atopa response amada ko thengna di ha ba tar military operation aduna adai doda ko gi administration gi natraga center gi consciousness kamai thambi bai ujana bakse hojiki escalation hai se ai ti ani thon gi ang bai ai okay escalation of violence se sina hena major oiba escalation ni September tarik amadagi horaga se last few days the mi series as many as me mapan siri bane hariba jiri bamda mi taruk amasire moirang amasire Koktruk tani sire mi mapan si bese aduna violence se escalate torakpa hengalakpa yam serious oiba pot amani sigi lai maton tanu pi amasi bise tara oidore ba adu sigi mamang sida tha hu mari mukse kasam lallam leirure peace lakpai mong harap mana male ko adu bo hojiki hairiba bom kari hai drone sin raga bom thadarakpa adagi rocket toraga moirang da bom thadaba asina maram oidana asiba myam thorokpu sida satra singna mazro khoshong nadana ai koi sibu kari bat mapa mapi pandraba helpless oiba adugumba
lam ama oire hadana madugi protest ama lakpuni haba nahandagi satra singna la isibo abuko ada satra singna la iba protest se akhoi na mu yengba matam sida satra sing se properly makoi bu guide tawbiba thogla iba problem sigi horokphum si kari no si moi bu khangan bu su yaudre mo ne su khangdre actually hojiki satra sing gi protest sidi it is just like kari haini khoi fever to matam da kari haini khoi na kari kana to bugum jane paracetamol cha bugum bane buko underlying cause of all these satra gi protest khangde sidi leiriba conflict thatra truk suraba hojikti ahamdadi cookie versus state government ni ado hojikti cookie versus maitai onthokre ko masigi leiriba conflict asidagi tholakpa mi casualty tholakpa dagi pen daba nuai daba state government na khoibo central government wai khoibo ngakpi bungamdre haibu gi pen daba phongdorokpa gi adu gi expression amane hariba adura main oriba kanwadi kanada khoi haijaga dagi aisu jung satra singje khangdre hojik governor unaro rehana rohan hari thangai singbi gadi india ge constitution ge matung ina governor amasung president of india se normally I ni cham cham da rubber stamp ne na ni hariba makoi gi power kain ta lejada ba they act on the advice of the council of ministers center ge also state ke orga su ada how gi ba thatra truksida ngasai ge khoi gi manipur ge chief minister se magi power karim ta lejada ba center na hairak ba adu khotang tok ba amarom da hai ba da his government is just like a puppet government and me me am ju hanari na ko adagi center de katputli gi ngasa gi langching singa som chatpa karimata kari hani masagi oiba phirep am logja bangam da adu gumba chief minister adu gumba manipur popular government oiba dagi aduna any hogi ba sahi amaga thataruk sida any CSO gi member also political party orgo su unabasat pase hojiki governor lai sigi mamang do orgo su mayamna demand torisi governor he chal le hariba ko chief minister chalu ke su kana de madia kaim to tawungam dabni hadana aduna ne satra singna su hojiki chief minister unabagi mahut hena governor da memorandum pibne pishli ju wa adubu governor di just like a post office ko money he cannot take any decision mana kari hani unified control command ni matang da adu da haidi na ko governor has no say in unified command thangai jang bagi unified command gi mangonda chief minister hanjil hange ga ju chief minister mangonda power le jari bani haidi mang unified command gi power lok tho ibu mana thokko order ni Kuldip Singh the Puni, Mana Mango the Pulak and Hanjin Gergazu, the Manasum order talks of Bangamani, Tangas Yakari Hani, Amit Sana, Haide Poto, do the Mangam Zidana, Kari Hani, Manipur Prazagi, Kari Hani, Wakalon Zinga, Unified Command Hanjilan Biomni, at the Tangas and Baggy, the lady about Toy, Unified Command get ordered so. Either a Yorkshire Chief Minister of Palma Unified Command meeting to Chiar way. Yeah, and Masa Yogi. I quite a Kuldip Singh last year, one of the Zuma, so I quoted some summer. Chief Minister is having all the powers. Unified Command Tabuk Togo, Mangami and Haven at the Hajiki City, Tangis and Widi, Manipur government, especially Chief Minister, my council minister, Nasagi diversity take this way now. Mayamda, China, Haidarigo, Manipur Prajada, I think Karimta, power later when he Nasagi low and order failure over say, it's not because of me, because of the central government. I would have my gang, Nasagi, council minister, MLA Mayampu, and governor go, Jam Noning one of them talked on the table. Governor Thangai Singh the Constitution gi Article 162 to 163 Makada, Governor will act on the advice of the Council of Minister. I have never. Man memorandum people as if you talked about it. Thangai Singh the Yamna Nongba, Asagi Constitution and Gi Lady Ba, Mazi Governor, the Council of Minister Galenda, Maria Gaze, Pulta Pulta to Raineva. Have you know my gaze? By book was Antapir, Maram Luch Chumna Tambira Teruza. Adubu, Akumamangi 2023 gi Parliament ki session habatare, Maduda, Union Home Saramishana Fundo Kivasi, Aquina Center the gi. DG कोई मरुइना सिक्योरिटी एडवाइजर में था रहे कोई चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट हुई DGP कोई ना था रहे एक्सेप्ट हुई चीफ सेक्रेटरी कोई ना खला था रहे एक्सेप्ट हुई है कि वहाँ महाई की बले है तारे इट मींस मणिपुर की क्राइसिस से कंट्रोल तो उन्होंने मतलब सेंटर ना था वो मयाम लोकली मधु मनुंग चन हारी वो मयाम से लोकल पनी अरु तारगति
ngasai by book Chief Minister na hairi bathak mayam se loi tobu yaba targa su handa ki condition se na maram oiraga haidi for the last 16 months ki Manipur ki violence se na maram oiraga power kharasi center na harak pagi matung ina tawda ya tabagi transfer hai kadang sai ki security advisor the chakiba aduga DGP na DGP ano wala ga mung jen sum gi film da laibra sini adu gi scheme amma haidi by book tabati uzan haibri butul chum tar kano ain gi matung ina ain gi matung ina central government da power pi gi ba kaim ta leite si barbel ngatani haji ga tong norang baduri se Amir Shah na amakari haini birenda telephone toraram ngani si security advisor hapo si DGP hapo si chief secretary hapo order kana thoke ba order is issued by the state government under the rules of business of the state government. Rules of business is article 166 ki makhada governor na semba adugi kanone hariba aduna moigi informal oina telephone ngangna bado maduna aikhoi gi chief minister gi power se lawfu en haibadi yaroi hariba we have to go by the we still have the power hai chief minister we have to go by the book ne hariba ada masagi yamal dai book thibudi Manipur ga hoji center ga laiba central state relations da how ki handa ki chief minister Biren pan basa matam se Manipur gi kwai gi ka haidi sonba matam ne hariba aduna son basina maram oidana India gi laiba constitution gi provisions gi loina kairak ba haidare aduna angang sing lakpa su budi mai gi internet ban to ko pa su budi khara khara laraga dum kano loje ki ni sidi jamna ekoina line khandok pa yai hena address to guru kan problem di underlying problem kuki ganga maitai ga hoji ki moi demand laiba kholi base lotion na bagi damta central government su kaimta interest laude state government su karimta haide hoji thoiba kari hani drone gi attack se central government dagi kari hani rocket gi attack se statement amta ngasi baguda phong ko laite condemn to laite state ki chief minister wa khangsin na dan tumin lai adro gadi ekoi sim mapi mapa laidraba adugumba orphan oiba adugumba state ama oire aduna ni angang singa saurok lebsi okay mathang jai Rohan do song lakchang ge Rohan hujiki Manipur gi issue hai tare mahiru sing pian da dagi hujik kongjang changchalak pok lai rabani adu member da bisan bagi wapum sing myam lai re adu lai wapum di Manipur gi handak thoi ba maru ena September amada amadi taruk ta thoi ba thodok sing asidi mapan gi khut yaure foreign hand yaure habse mayam chauna Manipur da ti handagi dum hair lak bani foreign hand se yauri ni keno da Manipur da no make up ki ba mamang da lungi sep ga mayam yaw ki bagi incident mayam lai re duga seasonary ba कोई assault rifles में हमसे आमना अपा मकल की सीजन रख बने मरम ओरेगा मैं आमना मसीदी स्वाई की नते मपान की खुद यावरे हैवी हमसे मैं आम तो हायर गलाक रहे तेरे मोरे की इंसिडेंट वो भी है सुगुन की इंसिडेंट वो भी है तो हम दथो की बा नोंमै काम लबगी फायरिंग की इंसिडेंट गन शॉट की इंसिडेंट में हमसे ngase da aduga handak sida di drone da bombing yautrap ba adu Myanmar da chathari bulanda sing ase yam mane heavy wak madu hojik asang ma missile capsule kun morga mako gi know how technological know how se mako da leri se professional mayam am mako da input pi ba training pi ba arga machang mayam yi hon batik masing ngam mini heavy often se Manipur myam se dum hire ga lei aduga hojik ti national media mayam su hire hetare but what about central ki response hai bagi wahang amal aturi adwa area tu da koi kamai thami wi hai di center ki response se kem lai tabani na koi je state ta dum tainer la ring sa gi hai di unified command se by book koi gi chief minister na masi amuk hanjalan ba ya badu mana oina member da pira le re na koi na rule book tu yenga ga badi maina hire have tare but still foreign की hand याव रहे बसे हो बदकी हायर प्रोजेक्ट फजन सु एस्टैब्लिश तौर पर कोई स्टेट की पुलिस न भाव डीजीपी न भाव अदु उसी की स्टेट से नेशनल मीडिया से हम हायर मतम से सेंटर ना मधु अदु की मोंग दा सिटी एक्सटर्नल अग्रेशन अमा एस्टैब्लिश तौरे देयरफॉर ऑल द सेंट्रल फोर्सेस मस्ट एक्टिवेट एंड स्टार्ट मिलिटरी ऑपरेशन है की थबक अमदी उदी है बतारे अदो इदु छात्र मयाम सु लोय पेन दो मालिक मै थंबी दाराज मरुइना होजिक अखोगी लैरिबा कंडीशन सिदती अतुकिमतिक प्रजा की पेनबसे हेंथोरक्तना कोई करी कनाद रिएक्ट तौदोनो प्रजा जो कंगाउनब टाइमिंग ओइरे मणिपुर प्रॉब्लम मरुइना वैली दा मैते मरक्ता प्रॉब्लम याम हेनबगी मरम याम नोकिंग बनी गक लै बिरेन चाइबा कांगु अचौबमगा बिमोल चाइबा अचौबा कांगु अनि नि तौरिस ओजा बिमोल नजु होनै अदैदी हौजिसुमु ऑनरेबल सीएम नसु मागी पिफम तोपा आंसरंग पिरे आइदी पावर लेत्रे यूनिफाइड कमांड पिद्रे अदुना दु तौरे दा तौरे अदुना सात्रसु खितंग फदबो इनिंगदना ngасꯥꯏꯒꯤ मागी पॉइंट ऑफ विजिटेशन सिदा यूनिफाइड कमांड से सीएम दा हंजलन बिरो अदुगा सीएम ना काय पाव योंग एक्शन जे तौगी येंगसे अदुदा पीस हंजोक्त्रकदी मखाताना आई ngarang si ऑनरेबल गवर्नर ना विद अ वेरी सरप्राइजिंग कैनो हाई तारे अदुम आंगांग सिंग सिदा
politically noise influence tawraga so called party karna sponsor tawraga agitation ji tawhalabra haibagi magi body language ama lak pai tare adaina sir with most respect angang sing sinang asi secharaga tawjariga uniform tawjari sir it's nothing related with politics because mangonda su magi body language ma hairak pada noise ke haini khogi ama assumption kangu mana noise bimol na keno na birina pisa piraga or BJP na sponsor tawraga keno sida mo unified command ama gi point ama hapsaram sida BJP na ga sponsor tawraga sangak pai type ta su assume tawna kangu achaw ma liaure in the meantime masagi irang thoingai tanja sida su satra sing sina peaceful oina kainom tawjage ba timing sida su mukamuk governor gi banglo ama mai thabagi rumor Satra me amrk sida su sai thorok to banate so kodi governor ki keno thawr dam governor ki no thawr ga dam ni hai se daras angang sing ji makok ta khan ma pot na te ba kana gumba karana maduda insil laganda tawhan ma pot ne ba adu gi stage to yaure ise where somewhere id ngasai gi peacefully tawjaba agitation do kainom da like thor akanda kainom pro na ba gi achaw kainom leiba aduna daras coming to the point aina laksaning is ataina te blame game between the Congress and the BJP. Si se sum continue to lay gaidi in the valley area. May tay sing se masagi ba stand na malopam sungkang hangway daw riyo. Aduna opposition BJP Congress se loimak masigi barrier je thugay kanda. Ay na yam funny one statement so haja bani. Mi si bada wangak traban Narendra Modi Prime Minister se. Howjik kautruki sanji bai photo tajilu anga praying se bawa gi level la howjik ti because mi si bada wangang taba mangonda amata consciousness like traba ai na hantara iba bom moyang na tara iba bom je das ai ga laikai thangna ba ani ne ai gi sumang da tar moy hai ningai leite numiti drone je aduda sida ahan dumal iba thidana siraba ahan je sigi stage ta wangang trena di ai na ibne kautuk ta san chok pakhot pagi san sibagi chuchampur ga border daga khoi gi san sibagi bombing to da san sibagi video do adu Narendra Modi da take toroga honorable prime minister mi sibada na chungdrabo honorable prime minister se sanji re objective ungtang di wangang biro hai be stage phau yoksilak to reba hojik honorable MP Rahul Gandhi su ngai re prime minister su ngai re amtang moi open statement dagi phajana condemnation torok pai post amta ude animak tagi prime minister su ude Rahul Gandhi su ude adoi tadi musi praja mayam ngang na riba Modi BJP sarkar sina cookie se favoritism toroga masagi favor pigi tu number morga wangang ba yadraga or Congress kisu masai Congress na kay nom mamang sarkar tu da toroma mayam duna openly moy kay no to ba kadem to bang ngamdra ba jala sigi question je mayam ma la awna taras akhoi maksungai re hojik satra sing si sungai re Canada kari hai ga do no se cham chamam naraga agitation lom dang asai gi ma thopang ngamna na ba react to bagi mong lom da loi lak to re awna aibu haijo na aija targa di on a deep note akhoi gi hojik tagi sidagi thaba hogadong hojik kainona so haibire akoi paung NABAKISHORE former chief secretary na so haibire and the book ti yadaba du verbal kainona di myam yaba myam tawre yada yaraktra ga di at another stage legislator myam se loi kauraganda noi ga final statement amo pibiro because id mamang da su hoi 18 na tawgre Europe Manipur na tawgre sida action da onthor kibagi mami se ilai lei da bagi mami di oi adu handakti satra sing sina mo final oina ngasai keno na sai bira tamono sai bira tamsa de chuna sai bira satra yoro bai sidi irang amogi ultimate mo yoro bai mami ne akhoi no siam toin khangi uniform set pa satra na torok pa agitation am tangasi bo mai pak ta su leite auna final stand mo oina even pham thadok pagi pot phawba ajik kainogi akhoi memorandum du gi point number 5 tangang sin na panjari ba noi ge ba final statement ama haibiro natragadi loinamak akhoi pham thado an bagi level phawba la auna id as long as people from BJP also Congress also as long as they say Narendra Modi ji Amit Shah ji Rahul ji na ji je tawrigai Manipur se ai gi motadi solution putok pa sung ngam do mande ji je laktho gam tangdi nupa thok na Maharashtra da Marathi me amna nupa thok nam tang togi do maina ai gi di Rahul ji dagi Modi ji dagi maitai imane hena iprup ne na maru oya ba stand ja politician sing sina ngasi pajana lok pa matamda BJP gi wangang taba Congress gi wangang taba maitai yo na wangang pa matamda soidana maki ultimatum solution amadi thengna ni nai sima yam strongly thamjage okay primarily apunba Manipur gi have tare koi Manipur si koi masing yam badi maitai no ibani na koi ne hek
emotion hai ko matam da maitai khakta gi oin ubasu yai but maitai na hairi sidi not only maitai khakta gi nati se apun ba Manipur se kahelo se habni aduna apun ba Manipur gi fabric se kahen gi haiba haidi koi separate administration or separate union territory ma carve out tawgani madu tawdar gadi koi drone bombing tawgani natraga di koi missile kapsang ngani habi wakal onda leiba tar gadi madu gi retaliation lak matam da retaliate tori ba kangu adu haiba tare madu amu aran ba mong da uhan ba national media da karida mayam sandrok pasisu masisu yengchen badi mathok tai adubu lai wahum this center da masigi external aggression haidana atopaleba mana Manipur da India da war torpu makti natte adubu India gi lamje da haidi Manipur is a part of the country adana masila changa ga foreign gi influence ki khuthang da sumaina lan songna hale irang hengalale haibasi kugi national media sing ira ingan ngana di ulle habata adubu kugi Lebak sigi capital aduga lebak ki center ha betar union government the national government the sigi keno si idea se leitri beja la na tra sigi consent se develop tawdri bra ha gi wahang dum di leire aduna sum free da hadi akoi sidi khoi masen khana bani yango nahan misal kap chaluba na tra nahan bombing tor matung dagi amuk valley dagi retaliate tor kam na re it means equalize tor neutralize tor ha gi admaina adugi sense dum thado ko male ha tare aduna miyam na depend foreign gi hand yaure foreign gi poche myam yaure hai phauda mase more or less external aggression and myam na khalla phauda valley na madu khalla phauda huji phauda adum makal gi external aggression oibi aba adum makal gi foreign hand oibi aba myam si detect orga madu gi mathakta military operation crackdown karim da tawda bisida amuke na valley depend da ne tare adar pen da bisina maram oiraga center gi mayokta natraga central government gi against the miyam si magi oiba anti establishment feeling mayam ama lahanna bagi la matung da makoi do na crackdown to for example national media gi discussion tor matam da inta basi valley da apspa thamjan matung da well apspa should be imposed in the entire state not only in the hills ka jo hairi aduga aduda lakpe aba wahang di apspa laiba mafam dagi ne kapak ki bom mayam drone mayam adu apspa laiba mafam da army sing kadau lari habi waham hangbu yare adu moina entire state ta apspa thamgone habi du di haidi asa apspa laiba mafam du di free thado ga apspa laite mafam da su apspa thamje harak target di apspa thammaga leram da mafam sida amuk hena violence tawge makoi mat da crackdown tawge habi mo admain su oina male hab tare kamai thambe swai sida central leaders sing ki consciousness particularly union government ki consciousness sekrai bugla yan thami bi Raj, यहाँ हम बता कर तब जनिंग बस कोई कि सेंटर ना मणिपुर की सिचुएशन चे यहाँ हम बता इग्नोरेंट है जी फजिते को कितंग awareness वाली है वैसे मैं थम जगे मसी फजन खंग दबा आदुका अखोई की मेनलैंड ले बा अखोई की रूरल सिंग चे मुखोई ने की डायमेंशन से नसा की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सोमदा याम emphasis पीबा अदुगा अखोई मोइन उरपसु अखोई हिंदू मुस्लिम रायत अदगी अदोंगी अदगी दलित अदु असिगी डायनामिक्स दगी सुम येंग बसे मसिगी सिगा अखोई सिदा याम पिकुलर अब सिचुएशन चे अंडरस्टैंड तोबा वाली हाबसि मा आई हाना थमजगे मथंग अखोई थमजबसे मणिपुर की प्रजा सिदा लोरी स्टेप सिंग से आई एम सिक्योरिटी एस्पेक्ट दगी लोय लोरे सेंटर दगी एवरीथिंग एनीथिंग हाई सिक्योरिटी मनक्तगी अखोइन हजि सिक्योरिटी गाउत खनै हाइजे कइनो मतम हजि अखोइन हजि खनब यूनिफाइड कमांड है खनैब यूनिफाइड कमांड है कइनो मिलिटरी स्ट्रेटेजी ने राइट थोमजलु हाइबनेब मसे यूनिफाइड कमांड से अखोइन चीफ मिनिस्टर पीयू गवर्नर ना पायू अदगी सिक्योरिटी एडवाइजर हानि आईपीएस हमना ओइगेरा मसे अखोइन अंतंग यिंगबियोबा सुमाइने क्राइसिस थोरको मतमदा मसी अतोप स्टेट अमदो ओरमाबा अदुबा खितंग लीडरशिप से अफबो ओरमताबा मदुइ तादी कमांड तगुदे डे 1 दगी war room se chief minister secretary tara dgp officer lairane unified command se aduga unified command se yembiyo unified command se maming de unified command ne masisu operators assam rifles yawi army yawi bsf yawi crpf yawi unified command dari shi taw hane direction ama directive am pi da chaki doine ba adu at the field di different commander ama moigi operational kanosisu akhoi manipur amta laibna te chief minister duna ngasagi even chief minister unified command gi chairman ore khalone mana hojiki si chalu si taw habada ngasagi particular field dura commander be CEO dur pi duri se modri madi modri taweba magi dg dara magi ig dara modum dura tawgine ba aduna sigi aspect di unified command of security advisor wagera magi room dagi tawdabne ba aduga hojik tamana thambiki dumana entire unified command se masi closer room yaweba if necessary chief minister na room ko ba yai haina aduga aigi praja se soklaba aigi praja se siraba maduki leader duna aigi praja se kamaina kapino kadai ka phali da kargi tawngam dage na mafam dugi oibo leader
commander du kari gi phone tawra hangma yada ge adi power lo thokrasu security oi baidana pai krasu kapai ba koktuk se Manipur ki territory ne ba kapai ba jilbam da kapai ba hojigi khun se sisu Manipur ki territory ne ba madugi DC duna toraga mahom da chalaga SP duna kari gi masisa to holibno kari torage haiba se chief minister na kari gi hangba yada ge have question amsu lae ba sigi entire aspect se da khoi ubu matam da akhoi gi situation da khoi khane ki tane aspa se center se da khoi na sum yeng matam horok padagi center na da natana media da su kitang asoiba ma lay akhoi gi taw matam da divide tore media cookie media maitai media pro and aduga lobby toraga akhoi sing se gi realization gi mahutta makhoi myam si na akhoi gi issue se ngangbi na bolom da adom du loi chat khre ba akhoi na hojik pam se government of India na responsible oirama ba day one dagi moina moration am thamne ba kari moration thamni ha ka tamda noi ngasi dagi cookie ha ba to maiti ha ba to ha ba se press council of India na so clear cut hari ni very rayo thok matam na kana si dagi ha ba ya de ba adu hojik gi kano se oi thugai raga asom de phong ko dadi adu sire adu ta mammi je tak sengaga mingor instigate to ba ma irang je cool down to hon be mohota madum do chat khre ba sire masi tholak pa sina ma se mayam se akhoi se irang si jab akhoi kamaina fight tawni to kan asom da akhoi ngambi ne ba lobby to borom do ne chat khre ba akhoi je aduna center gi decision adi ngasagi military point of view yang pa adi gi magi discussion jab masida ahu ba ma lei hena thamjage ba adu aspa gi issue da yam kan raise tok matam da akhoi gi Manipur gi praja mayam se masida makhoina akhoi se keno akhoi samna har hani gi former DG na mana asana project defend taw no hona bada akhoi gi Manipur police defend taw Manipur gi government amagi magi legitimate over power constitutional chief minister hai se chair se India ki constitution iram badu matung na lairi bane ma se ta nupa me ta nupi me ta pham na te ba chair se am chele respectful ne ba ar mai makhara command tori ba akhoi gi mai website ta sma pe yenge man har pa da akhoi gi kano si DGP si side na te ma pandagi ni loi mak se complex akhoi entire scenario aduga IPS ai Manipuri khan bana te ba asumne khalai ni IS asumne khalai ne ba sida laga madugi mayam duna madugi kano da thugai rak pa se madura asoi ba misu lai ha bi thamjage ba aduna akhoi gi kano se division ama su pire ba masi division mayam se kadai da soke ha na akhoi na sum chingnar poi wani ko in action se am luye ba silence yam luye ba ani mak se akhoi Manipur da dosa tare ba inaction chu oira ba silence chu oira ba alu tari tawgadaba mi duna thabak se chom taw tari kanana safar tawi Manipur da leba praja na safar tawe ba aduna akhoi gi Manipur gi praja mayam se hojik realization na dakar oire ba kanam ta na tabi darba kanam ta ubi darba adu tadi akhoi se kadum da mai kai se chatka da ge ha ka ba gi issue ma la ba masi issue se da khoi na yam kana ningsang jabam dai ba ngasagi agitation jiga students agitation jiga habe samna jai se kari gna ka da Manipur da han hogiba movement mayam se masi loi direction yawe history dang tang just 1 minute loge ko suppose 33 edi harona nungda lan pakhu muning ta oidana ko nungda lan pakhu matam se lan tawi adubu matam de consensus ta puriklai adigi moirang ning thau ko puriklai si moirang thau jam puriklai hani so da mai dingu sina mai tening thau hani ko aduga purei romba angong sina purei romba ya hani ko makoi ma sina consensus ta nungda lan pakhang ba se ning thau oiraga longest dynasty or ya peaceful oeba whereas akhoi gi khitang chalaga friendship lo sene yeng biyo ba best philosopher to ever ko best idea to ever akhoi gi friendship lo sene adu moine guillotine na heba kanu ma moine puthub dagi mugi leader ma guillotine to ga Napoleon na mana dictator oikeba aduna Manipur gi hoji ma crisis da akhoi na harisina ne akhoi satra man appeal to usire nungda line pakhu ma tab thokib dumaina guillotine dia holoi seba ya peaceful oina akhoi na foundation na chahi lising chatpa ya wa foundation ma emsu tawkib dumaina masi peaceful ohen se kai ha kanda akhoi ya ngai ta ba se masi chali ba icha su mem se makoi da solak ba am chuna painful oi ba khoi da na nupi ma cha ma sobo khotpa madu da akhoi da china painful oi ba aduna akhoi da moi da appeal to se peaceful numai kapatar su lumai loction ba ba agitation ma tawtar su aduna 1942 da quit India movement akhoi chauri incident Mahatma Gandhi na call of tawi do balen matam da aduna akhoi gi student ma'am su direction je kadom na chali no have do madu khangna aduga khwaidigi maru ba tawdringai da ne akhoi gi meeting gumba ma consensus ama moi marakti leadership ama immerse taw na tanja PCN tham okay yam hena aware oina sangjen ba mathok ta ha gi hom duni madak je ojana bagi se laksham ojana bagi se yes state ki am chawba role se madi le re adubu Manipur gi irang se tha 13 hela pau bajara 13 se loisin leibni na
हजिक मणिपुर की मियाम नसु अदुगा इंडिया पुमर जो है कोई सेंटर कईदौरगा लेरी येंगा लेरी हैबी वांगसिम अदुम हंगी एंड ngasi phawbu sida prime minister chatriba karino habi wang ju hangi du prime minister pachat bu tongan thamorga hujik tholi events mayam hai patar se the foreign gi hand phajana yaur have establish taro phawbu da tongan ba committee sembal phawbu sida adumak akoi ngasa hai ujan thambi khiba aham di government versus ngasa cookie militants or mane hujik ti communal ohengera community ani gi marta ohen bagi film da lere aduna community ani gi marta khana jabani habagi notion nam sulenga na even prime minister masamona lok sabha da handak recently phondo ki matam da habitare adum phondo ki balere adu targeti akoi se communal class ne na dum thadok po geduribra adugo as many as 60,000 central forces state se da lere ko state ki 30,000 muk lere hairiba ani se punja laga crack down to bu yaba mayam ma dum tawdana lei habitare adu central gi di hena su force masing su leirabni na adugo foreign gi angle amayam chauna develop torabni na masi phawbu se dak communally oiba hadi community ani ge marakta khana bani haina sum yengdron legedoribra aduna center ge response mase koi kamana evaluate tawgada ge habi hom kamai thabe bza ha mada kare yani rajna hari ba je ki foreign hand job bu establish to we ha mase ai gi wakal mase speculation ne speculation ai di kare hani foreign hand job we se प्रमाण से कोई उदी हरिबा समटाइम्स मसी स्माइल फॉरेन हैंड जाओ ये खोली है ना मीडिया हाइप तौबदो अमरोमदा सेंटर की लेबा अथॉरिटी की अटेंशन ड्रॉ तौनबगी दमतदी फरम यायबा बट सो फार अखोना हुजिकी हाइबा मा ड्रोन सिनबा रॉकेट सिनबा जे फॉरेन दगी खरा तममबदी याइको दैट इज आल्सो अगेन स्पेकुलेशन हुजिक मसी यामना अरुबो पोति नते इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस असै की ड्रोन अमदा असै बोम अम यानसिलगा थाबा से याम लाइरबा थबकनी इज वेरी common adi rocket chaba hojiki kano propel to boisi chemical khangde ama khangde taroga sum thaba yarme yai adu moi adagi tamamasu yai aduga foreign hand yawi haraga ekhoina poto kari hai pakthok chauthok olaga center gi attention lagtana makoina thabak tobibra su tobide hojiki hairiba foreign hand yawre adana media national media da harju hoji phawboda external affairs ministry dagi natraga ministry of defense dagi wahi ama haiba garib ta leite now the problem se akhoi manipur gi सरकार ने सोल्व तौबगी वांगद लेगरे हरिबा मणिपुर गवर्नमेंट से नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बीरेन से कुकी न थाजदे माने पीस कमिटी यारो बोइदी यारो हेदना अदगे स्टेन अम लेगरे सो लॉन्ग एज बीरेन लेरगे दि पीस की प्रोसेस है अमु कुकी सिंग अमु ये कने सि लोइ खांगे हरिबा को अद हजिक सि ngसायगे स्केप गोर ओन थिरकपद यूनिफाइड कमांड जै मकन सेटजी न हाइबसे काइदंग सप्लीमेंट तौगे बको इवन आई चीफ सेक्रेटरी ओइना यूनिफाइड कमांड की मीटिंग जी मयाम अम यावरेबा व्हाट इज यूनिफाइड कमांड जी मयाम दा अना खंजबद खदंग थमजगेब यूनिफाइड कमांड है थंगे सिंबदी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दा कोऑर्डिनेशन तौनबा अदुगा अमगा अमगा मतेंग पांगरगा वर्क तौमिननबा दुहाई तुंग सेमबा दुगुंबा बॉडी अमने हरिबा सपोज यूनिफाइड कमांड से हजि चीफ मिनिस्टर दा सिक्योरिटी एडवाइजर के दगी लौथोगा चीफ मिनिस्टर दा पीरेन खलसेबा चीफ मिनिस्टर कई तौंगमगदगेबा सैतजिन सु हाइदेदनको हजिकी हाइरिबा ग्राउंड दी असम राइफल आर्मी बीएसएफ से बाय मागी मथक लेरिबा अदुगी मतुंगिना कमान इंस्ट्रक्शन की मतुंगिना वर्क तौगदम चीफ मिनिस्टर ना असम राइफल दा हजिकी कुकी खुंजी दा काउंटर ऑपरेशन इंसर्जेंसी दा कॉमिंग ऑपरेशन तौरो अना हाइ मतम दा तौबिगदरा आइना सम खनबदि माइ मवा कसु लौरोय हारिबा हजिक लेरिबा से सेंट्रल गवर्नमेंट की लेरिबा मियेंग मखोइना उरिबा सी मणिपुर की वायलेंसी करी हाइनी इंटर ट्राइब की होइबा कॉन्फ्लिक्ट अमा होइना इसे इराय लाइना खंदो एरिबा इवन मी सिरो फावदम होय काइम द बॉर्डर तौबिदे मोय वारगा अदुम तोखिनी हाइबगी मोंग लै अदुना सोल्यूशन पुरके हाइब तारगदी देयर आर टू लेवल्स स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से मा फेल होय अदुर बोइदी he should go to the problem solve to center to the chief minister na ma cabinet minister na my political party na ma pressure center tawpham thoktra adu su moi chauki do kari hani mangi gedra chauki lothok pi gedra haibadagi matungina they are not taking any action adagi civil society organizations ju chief minister da tainaba natana governor do ina taikhala governor da ina haje ma por leite mokoi chief minister da nang se thatra trukse problem se solve tongam law and order maintain tongam we nang choki pai da sum leibai kari moral right lege nang nataba atopa ngamba miyo silona adugi demand tawdre haiba aduna ngasagi na thaina na unified command piugra na angang sing sing da ngasagi angang sing su kayu kasu khangje da ni satra sing su atopa mai ge yem chatna solution prokna ba mong se leitre unified command se minister da pibuna kasu manipur da difference karim ta leroi only solution di
दिल्ली दा प्रेशर तौब नतना Okay. हजिक लेरिबा सरकार से सिगी लीडरशिप फेल और लीडरशिप से होंगगा माना तब अतोपा मा एक प्रेसिडेंट रूल पर ओइन हाइब नते को देयर आर मेनी अदर पीपल लेट अस ट्राई समबडी एल्स अदुगा ngambra du jing se ba man so patient na zum ngasagi problem praja mayam se wo han bu di ngasi problem se solve tau ba ka su mateng pang wa na hainingi Okay. Hari ba wafam sing hai tare waham ko leadership change to ba hai base na ko gi central leadership political party gi oiba decision oiza khraga adu maru ena Manipur gi miyam gi oina di ko gi tangdu leita ba Manipuram ohen ba ha ba tangdu leita ba Manipuram ohen ab gi damak ta di ko na taksan ba ya mafam sing primarily center da yam chauna taksan ba mathau tarapra ha ba gi waham duni keno da tongan ba laiba lixing tongan ba laiba linksing asina maram oiraga Manipur gi थौदोक असिदा कोई मापान के खुद याव रहे बस मदी कोई कोई लालहुलुप के लुचिंग बसिंग ओइबे है दी कोई तोंगान तोंगान बा सु ग्रुप त लरिबा लालहुलुप सिंग है तारे मखोई लुचिंग बसिंग दगी होरगा चेन अप मयाम मा हादी असोंदा ऑपरेट तोबा सोनस ऑपरेट तोबा की सुमगी तोंगान तोंगान इन्फॉर्मेशन मयाम सु लरिबनी अदु मसी वेरीफाई तोबा ngamde मसी दी ओनली हियर से नि हैना खंदोगा लेबसु यारोय all of this need to be thoroughly investigated, thoroughly studied, ningthina study to mathau tai aduga tha tara taru hela phau base hoji phau thoroughly investigate tawdri, thoroughly study tawdri hai ba target that is very very unfortunate for the entire nation. Manipur pumba khakta gi natana entire nation gi kwai gi laibak thibani in the Manipur incident hai ba note se dang asigi the Manipur files ki edition se matang sha listen jarge asigi edition se mok phan gi damakta panelist homework poro is amukana thach monokchari appreciate you joining lorna yambir ba puno monasu asigi edition se karam tobi bagi SKTV Manipur gi tongan ba social media handle sing the join tobiraga comment amadi feedback thabirak pa yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on the other side of the screen. Until next time, this is Rasron Thong signing off. Kurumjar.